na chewa from a pine. Mintina over dear, so watching a metaya dear when it's not be a beer. From a pine. I try na chewa from a pine. Untina over dear, my son, if you're dear when it's not be a beer. Oh, you knew Kugu. And you must see the idea. From a pine. Because I said what you didn't hear. What you must have me, ma. As I would say, I'm a boss of the Abimbo. Men and the Jabia when I'm Kupu self Sunday. I need Jacabia and Tamani Uba. Oh, you knew Kugu. And you must see the idea. Nana apia what to say everybody slow me piano to piano music watching until once a casa and you be doing for watching and you know my show ma and you be a man who finds someone to more and you want someone to more what's that and you social media and then I'm not paying more young Chelsea catch your dear
me as of war, and a year like a suffer home. Yeah, analysis be watching, and none of pay and cover me. None of pay you, Sam, it should be so funny, Messi, what to say. There is I'm a boy, catch you that for our form of pine watching. And you'll be another man, the pine of our boom. And you're so full of the no Papa Agradaa, and the actual boom. You know, you're for your snatty. And you'll be another one. From a fine, I tried in a chair. Yeah, meeting over there, so watching a child. Nintendo will need to be a bias. Other Apomuti say within the world prophet Gideon for years, another frame would do Jatamia to Jago, aka also for Peduma BM. And that day by analysis be I yes and Yama be brain social media videos and a month for be bredia send me. I must say my young mini paydium, my mama make a sound for one, not just him, and a baba betray drink near yes so analysis be. And obi bia ye den ate ne ho ase ayese sofo Owusu Bempah me ba ye amanfo ne twaba asofo amanfo edi asofo atem amanfo egu asofo anim ase ma mi ye be ye analysis bi wo asemo na aye den esini ho ena afa susu na wei ekoma asofo no asofo na wodom ho bobo akonfo no won say ye Bible ne kita wo se sum ene han eni twaka enti ne won kwa so for Owusu Bempah so ma ne ho kwan na Agradaa aba na bra bom aya da bia me ka hwe dua na so for Owusu Bempah bo Agradaa na nya de ebenya no because no ni for the sika yare no obere ubi wo di 100 million be bo afore ye den e ma wo enti na nya de dua na wabo na ebenya no enti ne wo be yi wo bi ade bi oni bako no dia ma no reject mani bako ne back Odo abrabom Bible say ma yeni na hot saboa wo enyu bia no be accept no abrabom you matter how adom wo so you matter how powerful you are enyu bia no be ma ne kwan wo abrabom enti asofofo no obi amfa ntu ne ho fo enyu bia na odo ho be bo no enya damfo bia no be accept ne so ma abrabom enya make we straight and you be an obey accepting so mra wa brabom keke senka Owusu Bempah tena ne ho ase and Agradaa ba ne nche okache ne say maame me pacho ko wachi a enka san so hwe ya atuni enka ama and I be a you matter how powerful you are, you matter how spiritual you are, it's a so when it daho. Yesu Kristo kurampo ne duru mre bi no woman ni daho because no eni pa ba no omunye ni papa short yes here enipa aba no wo munye ni papa enti ya atwo da bia asofofo no momani na ho enye obi a wo beka so media maben media mitimi yesen media mitimi hye nkom nti no obi bia na no magya me ho twe enkrofo bi be wabrabom you have to stop them nyame wo sa ni frani ni yade no o ka kere se eni owura mamen ka won nkrofo yi hu o se ko ni ko fie ne ko ka de nyame ayama ko di hu adanse there is no need you have to follow me. Eti Yesu Kristo krompo no enkrofo bi wo ho no ma wo reject wom wo so wura maminka wo na fufuo yi wo maminka wo nkrofo yi hu ne nyina mo nka nsem poka tete go back ko fie ni ko ka de urade ayaman entina obi benya ma mie so yo sofuo so nyo sofuo se wo ye me bao se wo nya me bao so follow me o se wo follow me asema me kan me pacho share video me pati video yi cover e bia na obi ye mistake bi wo bi ni na ho no wo bi adwen ma ne ho so e bia na obi adwen ma ne ho so enyo bia na brabom be accept no wa brabom da se ka wotena ho asere wan fa ho ankobo Agradaa ya enka sa ni mugu ase wen enka sa me ba be ye wen me wen ye wen ni wen ye wen ye wen ni wen ye wen anka ni nyina ama o ho no ma no ma oni da ho ma me to da bia wo de mamanfo anka so ye ni monyam pe me te wanu mi me mfa me ho ntwitwi ni pa o
I any baby oh da on frame da when me say no way I don't have me no yet ya mfasa de na ntete me mfa me ho nhihye nipa mami wo ba no de ho hyehyɛ wakowachi na bia no nipa no nye papa enye yete na Agradaa abeka say Owusu Bempah ye ne wofa ene de ye ba ne sen ene Owusu Bempah ye ne wofa wo sire kwase yampani wo ni nanum bin wo ye ne sei no aya atore bia wono so ye nipa so ti ase wo ye nipa wo enipa mogya gunimu enipa mogya go ka wo se wo bi ye nipa ansa no wo be ye nyame nipa Ghana for mfa saa ne ma nya den enhye o ma dwen because asemi ba dia na omudi asofo atem asemi ba dia na omudi asofo atem enough is enough we say anoma ne pe ena oho apaso so ti ase so for Owusu Bempah no no akasa pe ene na ye de ne na ma ba ya den abe ho apaso anoma ne pe obi wo ho a wo ba wabrabo mame you have right and the audacity to stop that person. I tell you to share. Me no ni agoro. Me mfa me home me bow. Yes, yonko na bo akoto. Anye tire. Preko ebe bisa ne sade ne ma wano ye putu sei. Wose wo benyina beto. Odo. Abo aserewa. Ehunu bi penti wo gege ne ba no yi wo de nani ato nchen. Ehunu bi penti. Yes, who many suma men at him, you know, nam wakayim. Now, Crawford wo honoma. There is no need say you have to accept them. Accept you be and yet and castle, me that me too powerful. Ebia me a nation prophet in Tino, or be a no where come no abrabum. Sakada ba wa kwemu one where come on anka sadia we canto. And that should be a sort of penny wakoda. And that should be a sort of penny, Yadu Wakoto, and that of a penny at the one number wapas will be a chowberry, and one day chowberry will be any one compass or castle when will be any one council did what crumpon, and no one know audacity did what I didn't think as a banasa upon social media, and no other same come on my MP before, and then no other same come on my way, and then no other same come on my way, mammy, do be at now who was what it to be at now who was it. None who kita hwede ne once na di wachi da ahwede no wobetwim nsuo na wiye no abeka hwede ne sapo no wobehu se once na wo mo dogo so ti ase enchanyema bi wo hono ma wodo emfa ho hyehyem enem bi woni ne me woni da wose nyu obia no be accept me wabrabom enkofo bi you have to change them away sack them because who nim de ne woni ni di agoro no wo chine bi woni mu ade ode beto so. You have to be very, very careful. And you will be biara no bema ho kwan. Anu do bebo abrabom. So tiase. Enti edo Owusu Bempah kotum na se Agradaa aso chiri tum. Because no wo Agradaa wo kasa no frɛ match no. Yenchia ya so ni asem o. Yenchia ya so ni asem. Anya Owusu Bempah nti na me wo anya Agradaa nti na me wo ha no. Ye be ya analysis na asem na ba because Agradaa wo ka say so Owusu Bempah ntimi ama wo fia ne kraman ni di ni maame wo fu Agradaa no fa match no enti na se police follow your analysis ni e di Agradaa kom 1 week na Owusu Bempah so kom 1 week wo mu mienu nyina pia wo de besue nyansa wo mu mienu nyina pia wo mu de besue nyansa womu mienu nyina pia womu di besue nyansa because no se wo Agradaa wa nkofre ne se ene ebla me fie me se wa amadia no kama ni di wo maame wa amadia ne weni Owusu Bempah ba no kitatu Owusu no wo video na wo ya no nkwala ne so kitatuo no afra match no because wo freful because say wo bi wo no ma Owusu Bempah yo sofo bi a honestly wo ye nyame ni babati na koma okita koma enti wono to so no wo di na koma chi en wo ko di laila a wo dada ni pafie so ti ase wo ya ne bra wa ma ne krama ne di wo maame wantimi ma ne krama ne di wo maame onipa ne ba ye wie ye no afi hwede akosi enti wo na wo frɛ no enti asemu mienu nyinara no mukodam 7 days and obiam fa sama atosofo Owusu Bempah ye mfa nyam fa to ho no wo wiase a
and cast me no penny way, and to me quack your way, and cast me no penny way, and to me the Marai Salmon, some me and Brandy do an do. And Brandy do an aya day, a doom. Will be unfinished yet, dear. No crofo more who crying, and one will play row. Oh, my bit of boom. And crofo more who crying, and one will play row. I brought bombs so for Owusu Bempah. What's now one say, and I would do Unkua, no one of Agradaa, no Kuo, and then know about fear. I didn't know about Hanum, me part of a minute to say. Such social media man or brush off. What would you correct? And now what about software crema will be your own some of your come away. And to your software, say a man of Google social media and follow home a woman. This is a lesson. I know says of Owusu Bempah nyame mon ho ban na yare na yare word ho no no. Erade son yare no ba wonu anka so de be yesua de. And then I would be before it no shan come no be didi watam. What of Owusu Bempah and come sha wo be hye ye bebrebe. Amani pa bebre ye den. E didi asofu watam. Abusa for me ba. Okay. So what you say? And the new baby will hold there is no need. Say I would do home by your ding about what you. And you might be one for whom was you water. And for whom could you say near my baby? Because baby reaction a druno. And any be one. Any walker and no one nominal who are passing and quality trebiwi. I want some free trebiwi. And Quasia free trebiwi. A Jimmy free trebiwi. And never the air, and never the air, and a family one way jaw. One way jaw, one must send him a winning number, Agradaa Sibra, and one qua, and Encofa send him a winning anything. Emma Agradaa Sibra, and one qua, and Cassini him a winning Naranyati Abacofa. Although, one in a home. And they may too for say, and you be a man who quine. No accepting no problem, and crophobia you have to reject them. And Agradaa goes of Owusu Bempah, so any cofanyon kono catch and say, Mammy, me patio, stop one. And ka winning nara, and ka ama. And ka send some winning nara and ka ama. And uja ho kwan because ye asofo ne to na bia ebinom penim ebinom peso mo gidin hwe de udin a wogi ye nyinara no hwe ifin se one day mpo ene de wakotum a ene wanim aguase ene hwe de ye wo ene hwe de ye wo wona mo ho apaso no bia twitwitwitwa bi we one after the other ye maye ninye den enda ho odo mo ni na ho no bia no be accepting no wabrabom no bia no be accepting no wabrabom yemfa so for Owusu Bempah de nyansampo enkrophobia honoma when they came to your life you have to reject them. Yesu Kristo kropo wo san enkrophobia yare a wo peso mu di nechi no ka je so wo nko wo mu fie so what you say what Agradaa you na no ye life say and Owusu Bempah me fie so Owusu Bempah me fie dia and no krama ni di ni maame Owusu Bempah me fie dia and ye say ni wo no frɛ match no afi wudwane na minim so wo akokodu a wo frɛ match no let us wo face ni die besi eden esi because wo mienu mo je mo ho me na Agradaa wo se wasakra enti se mo mienu nyina mo ye nyame nkorofo ye frɛ wo evangelist wo so ni reverend aso ntokwam aw Agradaa wo sakra wan yi akorampo maayo hwɛ de wo de banyame twumam ye de kristofo ade bia sei bia wodi ahiafo wodi asikafo ma me to da bia nkorofo bi wo no you have to reject them. I'm telling you the gospel truth. You need to reject them in your life.
So yes, ade we yet a lesson na me na de ye me ya ne say amanfo afa ho no mudi ku nyame nkrofo nimu ase me no the most painful thing ye me ya me ne so ni kwa Owusu Bempah ko ni fie but de na Agradaa ye no mame we obi e wuni akoma we obi e wuni akoma se nyame anso wakoma mu pa wo betum de akoto ache ne so ene oba mi fia memme no ene oba mi fia meyi o sei ene oba mi fia memme no ene oba mi fia meyi o sei ma me nkrofo bi wo mo ya jejefo nkrofo bi wo honom a wo mo ya jejefo se wa so wakoma mu a eno ne last na me ka no hwe Moses edi ni pechi de mransem du no hwe ho Moses wodi ni pechi de mransem du no hwe ho emma ni hunamane na me som moten na me som Kristo mu akwantuo agye nyame Abraham tubi Isaac tubi na wo meni wuru tu susu tubi Kristo mu akwantuo agye wudate yenyinnom sales ya debi penyo sales ya debi pen but no matter how Peter koda sales Paul no nyina ye kire omutum enti Ghana foi so Owusu Bempah ye mistake beni achi na tumu a there is no you have to blame God nyame wonye bibia there is no need ono kasa ne man ho kwan ene o ma wo konfo bla na bra bom ene o konfo tam na bosom sika begina ne altar so no de beba afore ye internet time was say why ya da bia meka so bi ye wade na wo be domene no be case na man case na be ma because sunsum ye di asem internet so Owusu Bempah case Agradaa no ni sika na wogie ye no na afore bo na wogie won altar so no or returning na de ma the back so ti ase adi bia na necessity ni sika na wogie tenka ni sika na wogie ye no sanka or returning the back and case no case Agradaa ne be ye dwuma but so far as one returning adi ne back no case no case no enye dwuma because no ni sika bedi ho because no ne japade bia bedi ho sunsum jidi asem obebo obidua ansa no obebo obidua amadua na nya no na yeso nipa no obeche wade a anaso o ma wo ne ade bia fanade koma no fanade koma na ansa ne bia wo be kese na ama na bemu a o kese na yeden ayedwuma enye sa o kese na o kese no enya de bebam because ne japade wo ho ni sika gari ya sika na no ogigi amanfo ho no ebu amanfo fa so birim amanfo no wo bire ubi wo di pipe kwa afore e begina wo altar so asofo no mbi wo ha amamani na ho wate asofo no mbi wo ho no mo mamani na ho na mo dwi mo ho asofo no mbi wo ho no mo mamani na ho na mo dwi mo ho so ti ase wo do ho ko hye politics mu enne Owusu Bempah wa ye nya medwuma che hwe ne politics ne MPP fo do mo ho ko bo wo mo ntino enne obi biara mu so ti ase wo bi biara nye de emu enne hwe wa ban no so wo do mo ye so yes we a lesson asofo na modem ho hye politicians mu wo mu disco mu wia wo man no wo mu bo wo man no de mu ntimi nka kiro mo se wo mu wia wo man no bo wo man no guni penimase e de nkwala nketen no mo so Ghana fo sika mo mu chimi be jimi wo social media e de mu ntimi nka kiro mo ade mutimi ka kire wo ene wo be wini ene wo be yese ene wo be yese ene wo be ene hwe wan kasa wa ban no de omudi yew na no da hospital e de hankopa gu nsa ya be 2-3 pesi wo so e de wakotum wo da hospital e de hankopa gu nsa e ya be 2-3 pesi wo so de wakotum no enti wo do ima wani na ho enyo bia no de hwe a politician ne fa ho mo bobo mo mo te sa aboa wo wo mbe dane ne ho abeka wo be dane ne ho ababa beka wo ye sofo amfa ho mo bobo se nkrofo no
tena ho ase ye onyame dwuma sanka osofo Owusu Bempah sanka wote ho ase na wo ye onyame dwuma anka bi gidi so ko bie medidi watam wo ye papa pani ene nkwala de wani mo ye fom esa politicians efo a ono mo nam esa Agradaa akwamfo a wo de ho ko bo ne ntino ene wo bie didi watam wo bie yeyaw wo bie gu ani mo ase onipa ni wo kwan so kaseti a wo kuremba because wo de ho to fom ene ye fro nation prophet ene ye fro sei ene hwede ye yew so ti ase de wo komo no ye mu bi wo ho no ma enye ye dewo because na mine bi etwam no yakosa ate bi ani mu pen ye mu bi wo ho no ma enye ye de batabanesa when na ama banesa wo na ama na banesa wo do ho ko bobo politicians na wo checheshe nkom na wo checheshe nkom ma na wo yese ma enye hwede ye yew enye hwa zanta na Agradaa so ti ase enta politician na Agradaa so mo twena so because no so wo jimi wo Ghana ho papa enti mo twena so aden wo bi bu Ghana fo afa so wo desi ya wo ko prison ba ya wo so ya evangelist ya nkasa ya je watum ene we no utwa we mpowa obema di bema obema you matter who you are oba wo nsine bema ye fem pane ne de bo ma you matter who you are oba wo nsine bema watin oba wonsini bema oba bisi otimi didi bema tam kwasi ampani otutu ni dwamani wodne nsa hye nkwala ase de bi wo ye nipa ame wo ye nipa wo betinka wo ye nipa mogya ne gunimu emogya nye petro ne gunimu o emogya ne gunimu so wunua babi no ana wobusuani babi no enka wondidi na tamusa wo ye nipa betene nkam enti se wo bie ni ho ebia obekekere ne rem ana wo bibie ni ho obetia na because ye asofo ne won krofo bie bia ye ya de boni bia na yakoma ba omutimi kasa kire ye etu yefo ema yakoma ba form ebia ne sofo Owusu Bempah woni bi enti ebia na koma ba odi na koma na chi no dia ye ni ade ni ho kwa se wo ye den wo ye Agradaa yi ka se benefie ene wa nkwa enka se nyema we nyina emma no so Agradaa sakra wadwen wate ta wasakra na ye hunu se wasakra na ayiyie ni magana fo ya so nyo yen ene no ni we nya beef ene no oba ba konkon aden wo ye Jezebel aden ene na wo ka sofo asem ene na wo ka we asem ene wo na wo ka we asem aden ya brew ni nim so wo gye sika gadi no abanyami dwuma yi mu ye de ye gye ahiafo ye gye sikafo ye gye omumni bi ye gye adeboneyafo ni nim so e bia wa banyami mu eniema bedane wo pose me hunu Awurade ye to ye niema dadani nyina tugu ye nyina ye nye perfect o but nyame adom ba ye so no ya to isuban dadani nyina ye den atwegu akofa suban foforo sa no banyami mu atie na se na wodi be ye Kristofo de ene de hu yanka ya anyew ye hunu yanka ya anyew because ye do ko tumu no 3 days pa no be oto ye evangelist ye bo wasu ye ubibia nti Agradaa so no na chidifo na ya monkasa nkire no de bi wo ba de yen se be ma kwasampani yo wo ba won se be ma kwasampani da Bible chi do be bie na no akase kwasea mpo no wo be ko jemu yema ye nina ho enima bi wo no wankasa no ko frefre no ene bramifie wo ye bema bramifie wo ye bema bramifie wo ye bema bramifie ene nyame anso papa yakum wono fo di na komachi dwan ene obaye so ti ase honestly wo sofo Owusu Bempah wo say yes e bia oyare wo say papa yin oyare so ti ase Uhuna would even from would checking head to toe. He's not healthy. Hunun head to toe. He's not healthy. Into the medium, the America Mesra Ghana buying any IGP Abuabasu, or Jumana Oye, who would ready a sram. At least more than that 2 3 days. Munino. Won't your name Kobe Pia? Miss Sram, bidding good to drink. Egumensa yem se mesram wo de munyino mo de na to bi 3 days eye munyino onwane nkoba bia Owusu Bempah wonye na wo Ghana ha enya de oyo beja na sori ho adwane yakoba bia munyina Agradaa bo mo de to muyi etue wa nkoto ama obi na oto Owusu Bempah fo nkwala na monhwe yi misi mudi wansi na chia wo be biri ukuru
wodi wansena wansena o ma beye chia ade ni ho kwan se wo ye no maame oba akwa ye wodi ni pagi a Moses di ni pagi because Moses no wakoma o wakoma papa into di ni pagi udi ni pagi no afi ni na koma no be bia de ni kowie ye no woni nyamentam ebeye basa adentia because no ade nipa ye Moses no eye ne ya maame edumiri bia eno ntimi se nyo bia no be accept no abrabom edumiri bia to do ho nipa ne nipa soliti wa ya na so ewuda se nyamia so wakoma mu a obeye bibie ni ho kwansa wo ye enta GPA yes raw bodwuma na wo ye na police fo no so a yes wo Owusu Bempah eboro mu bi monfa nchen na ya no patafuo odi aba so tiase o patafuo aya no odi aba nto mo boro mu a monfa nchen so patafuo we odi aba wo ko obi no bi ko na wo ko pata aya na odi aba na ajibe to so no entokoye koso de dadai mi wura na so chiro mu mienu nyina tum senka afro mu nyina mienu na wode o tum 3 days ya enke bia money etu otwitwin because no Agradaa no Owusu Bempah ntokwa na ye ball asuja ena momo bloggers ne so no mudi akire so suja gumu no monhwe yi wate ne adwuma na mo ye ne yowu adwuma momo bloggers ni bia na mudidi akire so susu ejagumu no monhwe yi wate adwuma na mo ye no yowu adwuma pa ne mo ye Bible said ye nam ne so ahwenti dua ne beba no wonwie ti wo nam so a sa entokwa isiye ama ne obi papa wo dane toilet ho awu nesre ma twena so bi we die 3 days mo ankasa mo aye ni bi eye ye nyame din pa mo chew munya no na megidi so de mo de aye ni ofiri mu firi a ono ankasa ofiri mu firi no ono ankasa be hyehyehye nkomo bie mu a o be hyehyehye nkomo ma MPP ni NDC bie mu a ene ogefo ne ono a so ofiri mu firi no ono ankasa be hyehyehye nkomo bie e ma MPP NDC a ene won say life that danger ene to for Owusu Bempah won say life that danger won say life that danger. Me the politicians for them in womaji you. Hey, boy, one way or what? Or beat me at done in a chin. What cow? So, yes, I saw police in Yadam for no one yasem, for friend and no Yadiana could be. Police for the politician for your former young co, who form young coa, mammy. Unyasama, then Cassigana wouldn't move you. And Tunyas my found co. And not of Owusu Bempah na shall come MPP for. Ye throw MPP for so for. And ya wa ban the wash. No one him say wa ban the wash ntino. Ade bia obeye bia wo muntime nya wo hwe. Ene hwe ba bia de wakowie. Ah we yading. Ah yes ene anopa di mi tie ye obi di sende me kurampo ne. Ye so da hospital ne. Ye bebo wo mo ti say akwala afoforo. Ene ye be ma wo so ye den. E de okoye. Enti mesida wo ba bia mam woni ni da ho. Ni yinkrofo bi firi wa bra bom. Of Owusu Bempah so wo tie me a wo ba bie mu am wani na ho ne nkwem sa bloggers no mu didi wachi block wo nyina block wo no mo di asem bebere wo block wo di asem bebere wo ba bia wo ye nyamedwuma che wo rezi asofo wo ye nyamedwuma che almost getting to 30 years 20 years enka wasideni ka ha ne sese ye de okoto hwe na amanfo ye yamanfo hwenne amanfo ya yamanfo ene mitie ayi MPP fo MPP betna light TV hwe ensema wakafa wo Owusu Bempah se wonye sofo wonye papa wo mo ankasa wo mo MPP fo no wo betna light TV ensema wakafa wo se wonye papa wonye sofo wonni munyansa no asori wogom no duomachi no asori wogom no duomachi no asori wogom no koma wo no asori wogom no duomachi. Osori wogum no duwachi wo mo ankasa wonye papa
ma me ade bia meka ho me suro nipa o minti nipa ba me ho na makomechi obi ka so ni osofo we de oye ni monyam pe osofo we de o mpe nipa sa metie because me hu nipa me yesunsum nipa ti me nim de nipa betimi aye me nim de nipa beka obi betimi afre ho na ka ho asem ya na asa afre no wo sere unya hu nipa so hu unnim nipa enimiti MP no me refi ma fanity wo se wo Owusu Bempah kra wo nya papa MP before na wo do mutakra wo gem ene nana do anwini a yemese masore dan nana do anwini a yemese masore dan nana do anyesi a yemese masore dan ene hwe wo na ye twu ye de wada na yi no odoyi mo ani na ho wate mo wani enna ho ma wani enna ho na niema ntimi nya de entuto yie wo yosofo na wotie mia take a lesson for disua di free ade ya abayimu for disua wo bi be ka social media wo bi didi watama jani nyame be jani enkasa so ti ase aya da bia meka Agradaa sika ya wode brewin Agradaa sika ya wode brewin Agradaa sika ya wode brewin sanka wo de wa na de ko man se maame sika ya wode bre me wo me o taisu madadwie hunu ho se esum ne han wo mu ni dwaka eye de no konfo wo tan wa bosum sika e de beba fore wo me o taso me pa achew na mani na ho sese eji wo sika na wo domena enka na asemo na Agradaa ka to so ne nke nimu a na wo domena na wo do ni sika komana ene me chodi nti aduabo no anya dwuma because ne japade wo ho enu ntini duabo no anya dwuma no because ni na japade etike wo wonchen nti wo ni dua enya no because no hwe wo Agradaa no yo dadafo wo yo bedada wate for your dadafo nti mo asofo na mo ye ni yodum muntunefo na atemudidie na ye atemudidie no eye wate obi ma bia mo hwe Bible se hwe obi ma ti eni Kristo na wo ba wuti eni bema ene no abesi we kwatampani ene no abesi we sei ene no abesi we sei ene no abesi we sei ene bra wo ye papa yodum ntini police fui na motoso no mo investigation am ye no oni wo mo sei Owusu Bempah threat no because no adin asofo Owusu Bempah so no wo kan ya na enye ne se Agradaa na yera wo Ghana ha ma wo bia misame Agradaa ne ni ho kwan se wo kasa ni unka so ko fi oba oba se wo dem eni unka so kasa eni wo meyi kwala abonifo ya wane o majeje odu akosi ayi ensu emfinfini edi video beto so eni papa mo ko ye no edi ni siye papa mo ko ye no edi ni siye se nkwenkrofo na no mo yodum first ni bi di mechi sa nkwa asefo no wo me yodum na so mo ane do be ko no mo akata cha wasi akwanti mfi wo mu duru nsuo ni mfinfini a no mo yi wasi nsuo nim wo be de akọ wo de kodo na ekọ wo mu yodum no mo kugya wasi mfinfini papa ko edi no si ye e no se Agradaa no so yira ma obi amisame na wo num nsema o kekan ye sa video ni social media na aba no wo nso kasema fa ho adi wo bi a record de ato ho no obi wa record de ato no ma wo begina so e de ase wa bedabo etu ko ba ye no ama mekasa senka enye won so tiatie engineer to no police for next so mo fra Agradaa ni bi say ade nti no wo fo ka cha papa nche wo mre wo fie so wa ma wo fie na okrama ni di ni ma e no so ba haye si ko se nye okrama ni di ni ma mi nti no wo ba si e ni ehia because first na kan ti no mo yes ade ene hia wa ha ene mu biri mu hu awia no bia ade o ye bebo no bia so de kod fie but etu na ni wo mu ne de ne yesuru because na Agradaa so no ne nkrofo ni kitatu so for Owusu Bempah so nkrofo ni kitatu titimle mu ne sa ene e mo ko na mo hwe ne ntokwa ne nyewa ne mo nkata mo hia mo no mo biri mu hu wia do bebo ne nyonko ne wa sare tu ne nyonko no bia ko ne bebe but etu na ni wo mu no ena ama ensemo no akoye bibia wo that etu de emfe ni agoro so tiatie ena Agradaa wo fie ene obra ene so for Owusu Bempah ne mra wo mra se ene obaye enti konfo Agradaa me sedawo wa ye bi ejai wate ye tufu ye ntu sebere wa ye bia jai aye yiye kwakwela stop aye yiye so tiasie
sofo Owusu Bempah so no aye ye mese wo bai nyame ya dom ye nyina ye bompa ye se Awurade ni wo no ma ne ho afuofi ni yenyim papa wo ba wanon katum no aye se manu bokiti na wakatum election so ma mekasa ma me yi obia me say any politicians agio hey mami me ka kire wo enne ne wo sere lumba bo onyomo ne wante ye no sere kwa ye ndo enne ne ne wo sere nti na so Agradaa no so ye di ni tu enti Owusu Bempah ko 1 week na Agradaa so ko 1 week because Agradaa no na akofere Owusu Bempah no so mara ofi mo komo ntokwa obi a ma obi afi wo so no kofere mi meti hen ne me ho nya den ne me kofere obi se ne bra mi fie wa ma mi fie o kan ma ne du ma me no ka onipa ne so ne bia no o wakokoduro ne oba mi fie so tiase meti hen me ho nya den ne me ya life ene wo bra mi fie ene wo ne bra mi fie wa ma mi fie padia ene ne wa lusu wa ma mi fie dia ne kan ma ne di ma me ne sei wo nipa ne me ma ne pressure me press so omre me fie na onipa ne so ba ofie na obegina okita no se ne wo se me mra de amaba enti sibra ne mi no nyina yemfa mmani na ye nhunu toti ase wa anko kase mo kokoko ntokwe wa anko kase omre ofie a senka ono so nka wa ma ofie o enti odo aya ne niema bi wo hono mo a mom yenhwe ne yie enti o IGP me siraw we de ye din kotodwe gu fom mesrem na mo fanchel ewo mu se ye papa no wa anye ni yi enu kwa so ko bi fie nyame ni pade enu kwa so uchire tuo aya da bia meka ye se ye no obonsa be kokko a ye mfetuo ye mfejan ye no obonsa kokko a ye mfetuo adum nyame wara bra be koma me hwe David ka kire Goliath wudi tuo na sekan ene eba meso na media asafo urade sa ne se so Owusu Bempah oye don't get here sa Agradaa yo Goliath ya ene ka jan se hwe wudi tuo na sekan na eba meso na media asafo urade tumi no David ka kire Goliath sa so di tuo na sekan na eba meso na media nyame tumi ni na eye den eba poso nyame tumi ebrutum nyina so because of Owusu Bempah nyame onkonkunu hunu se wanka so okono betimi akonti ojao Owusu okono wanka so betimi akonti ojao na wotwe ne ho ene hwe ba bia wakowie the minister senkari mu nyankopon ama won se onyi hwate ne moto so amo sere ye modde no eso obi abodwe se ehia no wase nsu asi udi ye ho awo chine bi no unnim de ebeyew yesi adasa aya ye kasa bia wonte adasa onipa besa ate yesi adasa onipa besa enti moa bibisia na ye modde ya chire sofu ya tum ye modde ne amanfo ebosiri hehe de obedwine ho de wo da GPS da GPS ase maame odeda koro yenyina ye koye nimo ebia wonnim de eda wanim nti yeso kwoto so obi abadwe se ehia ne wose nsuo na de asiwo de ho mo eye modde mo bosiri hehe mo to hulele mo bosiri hehe mo yese no mo nse nsuo nsimu de ho to mo de munnim de bu behia tot yesi titi mne madifo bibire kweda afiase we enhyeda nye news bia amafa no wake up ebia nyame peso koda ho na odisua nyansa nyame peso koda ho nom no de revive no enti no mo amosrem mo nkoso mo nsre no china so ya moda mo amosre mo amanfo ho ba nsem amanfo konsohwe mu ne mo sre wom ne mo bosire hehe no preko bisa ne ma mesen ma ade na wano aye putu sei o se meba ubenyi abetu nti mo ambo hulele mo amosre no nhwe yi wate na obi di aba o chena so ya wodie
ene no obi dia ho apaso ene no obi nam ho apaso ntu akogina ho 250 pesos akwakoye nkwanya kodi wo china ye de wo de so ba be ho apaso wo china bia ebi ko de no akowi ade ne achire watom ne ajeli ene no obi dia ba mo ankrofo nsem oba na mo sere ne mo bohu lele no mo nhwe yi wate na mmere ye ninkaso mmere wo hoi ye ninkaso ye se adasa obi bi owo tumi nyina etimi sa so te ye no bi anhwe ne ho so yie ene de kakra me de ma wono se accept obi a wo abrabom so Owusu Bempah accept Agradaa wo na abrabom a enka se ne ma we nyina ensi. Don't accept anyone in your life. Obi ba wa kwama konachi obi ba wa abrabom abone ho mpa ye asofo ne bi krampo ho no mo hwe obi timi ba wa abrabom anase bia unya member bi na wo fight ma member no wo sorry ma no wo yesi ma no wo timi sorry tia wo chi no ensem obeka no enya ensem ketwa hwe yema yeni na wo yema yeni nya den enna ho yetimi ko empoa no ne ya kwankyere ma obi ne ya kwankyere ma we enya obehunu so afoforo obeka se okrampo de wonye papa na ebia na wo mpaye na wo boma no wakwankyere na wo boma no eni dina kopie se adwumanim but ohunu so afoforo ne de we hunu se okrampo de wonye papa okrampo de ye ke nipa krampo a wonka ho sa ne nipa bi no mo ye den etie to de ase obetimi ayade ma obi abompa ya ma no na ebia within 3 months 2 months no ebia wanye dwuma pa wanye dwuma foforo no ahia so foforo ose yo ene enam sofo we ngo serentina ebia ni old one na no obompa ya ma wono ono ne ye akwankyere ma wa wodi akonye dwuma no wono ne ye akwankyere ma wa wodi akonye dwuma no ene no nipa no wayi rejecto no akofa so foforo inti saa ne nipa tie nyamedwuma saa ne tie nyamedwuma te sa kwala foforo obi kisu a ntimi nkasa saa be nyamedwuma ye den etie inti no ama wani aye den adaho na otoso obi bewa no akowachi amafo bi betimi fem papa ye fra wo mfa ebi no mo ame mpese me fa mo call because mo ye nipa bonefo to the ati mo ye boni aye mo ni aye hwe na last day brother be wo ited otimi fem 3 times a day and at midnight na wo frɛ me na me ko hanom na me ko bompa ye na me yesei nyame sakra wie mo kakra onye adwuma kakra bi do wo de na asene koma a obi se o ene na sofo we so na menye adwuma sa ne nipa tie odo moni na wate aye da bia meka hwe aye da bia meka ayade bia meka obi wo honom a onye correct into ofra wa braboma there is no need you have to respond that person and ye ja ohoma obi a wo your software you matter how powerful you are you matter how adomo e wo so enye ja ohoma obi a ma wadom ne nsomobo enipa e ba wa kwan makowachi to te ase obi ye nipa sedin on kai oda odo erade nshira erade ntutu anamonsi yi enne medu bisi ha na me ya dom na dom yanya ochina ye besan ehia odo ma wani na wate mesen ka sofo Owusu Bempah accept Agradaa nka we nyina emma nti blame on ya de ma hwan ye de ma sofo Owusu Bempah esi eni keja eni aseda na refi woni pa ho da me mpa ye ne se me nua ba mama me we mfidi wa ya mama erade nshirawo erade tutu anamunsi ye mo back warrior prophet ni nara no musika madaachie na mo de support me no may God richly bless you abundantly. Love you so much. Thank you. Bye.